ehlisa zake ngivuka nazo namhlanje zithi isambulo sisheshile ukwehla abantu bengakahlamlungu okwanele kumnyama lisishonele emzansi sibulawa yinkundla zokwexhumana kufuze ngabe ziyasiza ngokusabalalisa amakhono ngokungaphansi komthunzi welanga kodwa sayiphenduka inkundla yokulwa nokuhlaza abantu mabenza iphutha abantu abamnyama sebelahlekelwe ubuntu kuma nje bagqogqoma phezu kokhakhayi lonyazi basho konke benza namancoko abawubona umonakala abawudalayo kubona kumdlalo kwabanye kukufa abanye balambela impumelelo badla bese bedle ngisho wena imbala okubhlungu ukuthi lento yenziwa nabangani bethu umuntu umphilele ngeqiniso kanti yena ufuna ukuphila ngawe umbuka umuntu esimama ezenza ihard work phambi kwabantu kuwena zibe zishe enyameni ekazilala kanjani intibane ebusuku ibe yazi kahle ukuthi lezi iyithukuthuku zami ngoba abantu abamnyama basazotholela igama elisha ngoba leli lithi ubumnyama lisho umoya wokuthula noxolo ngoba manje sihlekisana ihlomelene ngoba sifike sihlupheke sonke sizame sonke ifike imali omunye afuna ukuyithatha yonke kodwa ufuna siqhubeke sizame sonke kanjani phinda ubhale futhi cofi ngabe sengiyabhala Ningizimu Afrika ngiyathemba niyaphila uzama xofu okhulumayo kusayiyo leyo ndaba yephinda ubhale cofi birthday celebration poetry night yeah saka 7 October ngiyacela siphumelele ngobuningi bethu sizogubha usuku lokuzalwa likazama xofu ngendlela emnandi kakhulu so besilapha eBed Center mazithi 5 o'clock siyaqala soqeda lapha mangabe ishona ko 9 o'clock ebusuku so ngiyacela siphumelele ama-tickets awu-200 rand computer tickets akhona eShoprite kanti mehamba ngawu-2 awu-1 awu-300 rand so shuthi discount ka 100 rand so ngiyacela siphumelele ilink ikhona kwibhayo